Ka jingyo ki vote jong MP election arjara posau hakli riat East Details District. Kaya ibai klem kano kono ka jing thot balala ka vote jong ka VPP ka tam kupot haman ki kala ba penbana. Kam tam ka jing tam kupot ka vote jong ka VPP ka dai na ka henreu kli riat constituency. Ha East Details District ha ba khain na ka henreu kli riat constituency. Ka VPP kayo kat kandai hajar sanspa anyo pra vote. Ka ANC kayo henreu hajar hanyo spa sopsan vote. Ka NPP kayo 1000 sispa hanyo vote. Ka UDP kayo 1000 arspa arpsa vote. Ukartong shimet u profesor lakon kama uyo hanyo spa arpon reu. Baru wipar ukartong shimet u Peter Shalam uyo arspa andre punyo vote. Barkanota sispa kanai pesan. Baru ki total vote kilong lai punyo ajar praspa asapu ar vote. Ha henreu kli riat constituency. Laban ong baka VPP kata madu kalar hajar praspa lai play vote. Ya ka ANC ha kli riat constituency. Nakasan su tengah saipung constituency. Ka VPP kayo kasan hajar nyuspa anyo punyo vote. Ka ANC kayo kalah hajar sanspa asapun vote. Ha ka baka VPP katam arajar arspa lai play vote ya ka ANC. Ka NPP kabawan balai kayo anyo ajar sanspa lai play vote. U profesor lakon kama uyo sanspa anyo punro vote. Ka UDP kayo arspa anyo punro vote. Baru ba Peter Shalam uyo arspa vote. Kanota shispa alai pesan. Barki total vote baru kilong lai prahajar safu vote. Haba khainlang na kiteki arteli ki constituency. Ka henreu kli riat constituency barkasan su tengah saipung. Ka WPP kayo hadu lai pesan hajar lai spa san pesan vote. Ka ANC kayo arpa hajar arspa kanai vote. Hangni ka WPP katam kasan hajar henreu sa vote ya ka ANC. Ka NPP kayo kalah hajar lai spa anyu pesan vote. Ka UDP kayo 1000 spa kanai vote. U kartong shimet u profesor lakon kama uyo siajar arspa kanai vote. Uba Peter Shalam uyo sauspa and refly vote, but nota laispa arposau. Ya ki vote juga henreu kli riat constituency, lanyo berpenbena hadu henreu kala. Barki vote juga sansu tengah saipung, lanyo berpenbena haki pra kala. Barhaman laki kala berpenbena. Ka parti WPP katam, ya ki weipat ki parti. Haba khain na ki arteli ki constituency. Ka parti WPP kawan akamat bot sa ka parti kongres kawan baar, ka parti NPP kawan balai, ka UDP basau, ukartong shimet u profesor lakon kama uwan basan, baru ba Peter Shalam uwan bahenreu.